بسم الله الرحمن الرحيم. Райымдуу, меримдүү Аллахтын ысымы менен. قل يا أيها الكافرون. О Мухаммад, капырларга мындай деген: Эй капырлар! لا أعبد ما تعبدون. Мен силер ибадат кылган кудайларга ибадат кылбаймын. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Силер дагы мен сыйынган Аллах Таалага сыйынуучу эмессиңер. ولا أنا عابد ما عبدتم. Мен силер ибадат кылган кудайларга сыйынбаймын. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Силер да мен ибадат кылган Аллах Таалага ибадат кылуучу эмессиңер. لكم دينكم ولي دين. Демек, силерге өз диниңер, мага өз диним.